Hi everyone, welcome to the channel. I am really glad to see you again. In our today's video lesson, we are going to study 5 highly versatile and frequently used English verbs. These verbs, I call them powerhouse verbs because they are very versatile, very flexible. Used appropriately, they can improve our English fluency and the free flow of our communication instantly. በብዙዎቻችን ውስጥ ያለ አረዳድ ምንድን ነው? እንግሊዝኛ በደንብ በማወቅ እንግሊዝኛ ጎበዝ መሆን መቻል ማለት ማሲቭ ኤንድ ኮምፕሌክስ ከባባድ እና የተወሳሰቡ ረዣዥም ቃላት መጠቀም መቻል አድርጎ የመመልከት ዝንባሌ አለ። እነዚህን ከባባድ እና ረዣዥም ቃላት ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ስብስብ የሆኑ ቃላት ማወቅ መጠቀም መቻል ምንም ችግር የለውም። ግን ደግሞም እነዚህ ቃላት በንግግር ሂደት ተለው ልናስታውሳቸው አስቸጋሪ ነው የሚሆኑት። So the best option is we have to rely on these highly versatile but short English verbs, the powerhouse verbs. These are እነዚህ ምንድን ናቸው? get, make, do, let and have። በአንድ አረፍተ ነገር ከነዚህ አንዱ ኦልሞስት አይጠፋም። therefore these 5 powerhouse verbs need to be mastered and perfected for 3 critical reasons። ሶስት ዋና ዋና ምክንያቶች እነዚህ ቃላት በደንብ ማስተር ሊደረጉ ሊጨበጡ ይገባል። አንደኛው አንድ ሀሳብ ለመግለጽ ፈልገን ትክክለኛዋ ቃል ወዲያው የማይመጣልን ከሆነ እነዚህ ቃላት እንደ ዋስትና ልንጠቀምባቸው እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል የአንድን ፖሊስ አንድ ሌባ መያዝ ትክክለኛ ቃል የሚሆነው አፕሪሄንድ አሬስት። አሬስት አፕሪሄንድ የሚለው ወዲያው የማይመጣልን ከሆነም እነዚህ ቃላት ከነዚህ አንዱ እንደ አማራጭ እንጠቀማለን። ኤግዛምፕል ለማለት የፈለግነው ዘ ፖሊስ አሬስትድ ዘ ቲፍ፣ ዘ ፖሊስ አፕሪሄንድድ ዘ ቲፍ። አፕሪሄንድድ አሬስትድ የሚለው ቃላት በሰዓቱ እዛች ቦታ ላይ ሆነን እዛች ቅጽበት ላይ ላይመጡልን ይችላል። what do we do? Best option is the police got the thief. The police got the thief. got means apprehended የሚለው ለማለት የፈለግነው ግን ደግሞ ወዲያው ያልመጣልን ቃል በመተካት ሁለኛ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። አሁን ጎትን ብቻ እንደ ኤግዛምፕል እያየን ስለሆነ ነው። ሌሎቹም እንደዛ አይነት ሚናም አላቸው ማለት። ስለዚህ በቸገረን ጊዜ ቃሉ በጠፋበት ጊዜ እንደ አማራጭ ኦፕሽናል አድርገን ልንጠቀምባቸው እንችላለን። ሰከንድ ሪዝን ኢዝ ሁለተኛው አስገዳጅ ምክንያት these verbs are the basis or they serve as the foundation for several phrasal verbs and idiomatic expressions. Let me give you an example. get በሚለው ብቻ ድም በጌት ስለጀመርን አሁንም በጌት መቀጠል እንችላለን። በጌት የሚጀምር በርካታ phrasal verbs or idiomatic expression ያሉት ኤግዛምፕል get in, get off, get up, get away with, get through, get over, get across ያስፈልጋለም። በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ጌት ከሚለው ትርጉማቸው መዛመዱ አይቀርም ማለት ነው። ሰው ጌትም ሌሎችም በደንብ ሊጠኑ ይገባል ማለት ነው። the third reason is እነዚህ ቃላት በተወሰነ መልኩ ኮንፊውዝ የሚያደርግ የሚመሳሰል ነገርም አላቸው። ፎር ኤግዛምፕል በተለይ ትርጉም ላይ የምንመሰረት ከሆነ ሜክ ኤንድ ዱ ሁለቱም ስለ ማድረግ፣ ስለ መከወን፣ ስለ መፈጸም፣ ስለ መተግበር ስለሆኑ በተወሰነ መልኩ ኮንፊውዝ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሜክ መሆን የነበረበት ዱ ከተጠቀምን፣ ሜክ መሆን የነበረበት ሌት ከተጠቀምን ትንሽ ኢት ሊቭስ አን አግሊ ማርክ ኢት ጊቭስ ኤ ባድ ቴስት። በሜክ ፋንታም ዱ ከተጠቀም ሳምታይምስ ኢት ዳዝንት ሜክ ሴንስ። ሰው ስህተቱም አስቀያሚ ነው የሚሆነው። ሰው they need to be mastered. Let's dive in. The first verb is get. If you go and check the English dictionary, the verb get has dozens of meanings. ቁጥር በጣም የሚታክት ትርጉም ያለው but the core meanings of get are the following. We are talking about the same get, one word, one get, get. Very short one, 3-letter word get. It means the book.
in these sentences, the meaning of get is give me, give me. Another one, I get what you mean, I get what you mean. And get in this case means understand. ያልከው ነገር ገብቶኛል፣ ተረድቻለሁ። I get what you mean. I get him every Sunday. ናው ጌት እዚህ ጋር ቅድም ጊቭ አንደርስታንድ ከሚል የተዛመደ ትርጉም አይደለም ራሱ ጌት እንጂ ትርጉሙም ዴፊኒትሊ ሌላ። ሶ አይ ጌት ሂም ኤቭሪ ሰንዴይ ሚንስ ሁሌም እሁድ አገኘዋለሁ። ስለዚህ ማግኘት ነው ማለት ነው። ሶ ጌት ኢን ዚስ ኬዝ ሚንስ ቱ ሚት። አናዘር ሚኒንግ ዋት ታይም ዲድ ዩ ጌት ሆም፣ ዋት ታይም ዲድ ዩ ጌት ሆም ሚንስ ቤት ስንት ሰዓት ደረስክ። ሰው ስለመድረስ ነው፣ ስለመስጠት ስለመረዳት አይደለም ማለት ነው። ሰው ሌላው ትርጉም ምን ሆነ ማለት ነው? አራይቭ። በዚህ አላበቃም፣ አሁንም ገና ቀጥሏል። another example therefore is we need to get him to pay. to get him to pay means we have to force him to pay, we have to cause him to pay. እንደምንም ማስከፈል አለብን። ስለዚህ ማስደረግ፣ ማስፈጸም። ይሄም የመጨረሻ አይደለም፣ አሁንም ቀጥሏል። it is getting dark, get dark, get happy, get angry, get furious. get መሆን፣ ጨልመዋል፣ ተቆጥቷል፣ ተናደዋል፣ whatever ሰው መሆንን ያሳያል ማለት ነው። ሰው አንድ ጌት 5-6 የተለያዩ አንኳር ትርጉሞች አሉ። this time make means to create, to produce, to come up with something new. Toyota car was made in Japan means it's created, it's born, it is produced, fabricated where? In Japan. So still it is about creating, it is about production. The exam result made me happy. made የሜክ ፓስት ነው። ሰው ሜድ አለ ማለት ሜክ ራሱ አለ ማለት ነው። so the exam result made me happy, caused me to be happy. Another example, my boss made me stay late means this time I am forced, I didn't have any option, I was forced, I was required, I was obligated. So made can be used to express serious obligation. This time doom is a little different from make. For example, what are you doing this afternoon? This is general expression. ከሰዓት ምንድን ነው የምትሰራው? So it is unspecified performance or activity. What are you doing? መጻፍ ሊሆን ይችላል፣ መብላት ሊሆን ይችላል፣ መጎብኘት ሊሆን ይችላል፣ መዋኘት ሊሆን ይችላል። you can do me a favor means ይሄን ነገር ታግዘኛለህ፣ ዕቃ ማንሳት ሊሆን ይችላል፣ ይሄን ነገር ማንበብ ሊሆን ይችላል፣ ገንዘብ ማበደር ሊሆን ይችላል። so specific activity. I do read fiction books. This time what is the function of do? The sentence has a main verb which is read. So what is the function, what is the role of using do in this case? To give emphasis. So if you want to give emphasis to the verbs that we are using, we can say do read, do go, do jump, do study, do speak. This time let is an English verb with multi-meaning. It is versatile, so it gives different meanings in different contexts. Will your parents let you go alone? And let in this case means permit, allow, ይፈቅዱልሃል። let us go to the museum. In this example, the word let means what? suggest. ስባለው suggest means ማሳሰብ፣ መጠቆም ነው። let me pass, let me go, let me jump እኔ suggestion አይደለም። so enable me. This time another versatile verb to be studied in this round, that is have. Example, I have a new mobile phone. In this case have means I own, I possess አለኝ። so the meaning is ባለቤትነት፣ ንብረትነት ማለት ነው። Another example where the word have is used, I have a headache means I'm experiencing headache, I am feeling a headache. so I have means
አይ ኤክስፒሪየንስ። ሃቭ ከሌላ ቨርቦች ጋር አንድ ላይ በማድረግ ኤክስፒሪየንስ የሚል ትርጉም ሊኖረው ይችላል። ሌት አስ ሃቭ ኤ ጃምፕ፣ ሌት አስ ሃቭ ኤ ዎክ፣ ሌት አስ ሃቭ ኤኒቲንግ ሚንስ ኤክስፒሪየንስ። ፋይናሊ ዌን ሃቭ ኢዝ ዩዝድ ቱጌዘር ዊዝ ቱ we have to leave early, we have to go early, we have to means obligation. It is a must, it is an obligation. As we approach the end of the video, I have one question for you. For break, for example, what do you say? Is it make bread or do bread? For assignment, what do you say? Make assignment or do assignment? Write your answers in the comment section. For now, we don't say do bread. What is bread? መጀመሪያም ውሃ፣ ዱቄት ወዘተ የተለያዩ ነገሮች የነበረ ነው። so we are bringing something which was non-existent at the beginning, so we are creating it, we are producing it out of different ingredients. So we don't say do bread but make bread. Make no mistake, this is a distinction. For assignment though, it is totally different story. Should we say make assignment or do assignment? It has to be do assignment. We don't say make assignment because an assignment the questions are already given in class by our teachers or by our tutors or by somebody. So what do? We simply put the answers beneath the questions. So do assignment. We are not doing something new. Think this much is enough for today. Thank you for watching the video till the end. If you find the lesson interesting, don't forget to like, to share, and to subscribe. See you soon.